re relaileng ho lona bakeng sa tsohle tsa rona. Mamedi wa ka ratang le dumetso ke nna Dr. November hohle mo le mametseng le leng hona teng. Qaphela rona la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life mo Pastor November and Victorious Faith Ministry ke na le Mphomo le Seleki. Mo mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o lohana teng ya o dumedisa ngwana jwale ke Mphomo tseng ho tswa ka Victorious Faith Ministries. Mo mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o lohana teng o dumediswa ke Osilerato Seleki. Yeah. Mamedi re le boe he re ne re le kana diqephela ka hleng kena mmono re ne re le Northwest Mafikeng ke ratile bopaki ba meane ana tsama ka di crashes ke moruti a re mme eno o na sampatle ka pelo ya kaofela a rona sampatle ka pelo ya kaofela motho ya sampatleng o na tsama ka di crashes tse operate I4 ke ne ke bole na Sunday yona mo and then ke be ke armar ntwe mothuse ntwe ne mo shapa every aba qeteletsa sa decide le re aka jalo ntang qobotseng ka yona ka son ke hana re hona le moruti wa mona Bloemfontein a neng a mo founetse yena ke a re moruti no moruti ntse ke shebeletse Pastor November moruti yena re he o shebeletse mang Deben July of the pair of the horses of the Muruteno a re tlatsa tsile na sa hlola go bise ba se ba arohane Muruteno a utlwa re ha sa hlola ba tla mmeo le yena ke moruti okay ara matle le neta ba re o ntsa a nshebelle jalo nteng ka bolante se moment o na tlile le ngwana wa hae ngwana e ke gay a beautiful young boy and then karapela me wa hae itla karapela yena yena mamruti yana ni di crashes a tsamaka di crashes ka mo rapela a manifesta ba tswa mo patala 10,800 Botswana hore a robe o kentswe ditshepi ke tsamaile mana tsamaka maoto a mabedi e bilona sa khono yema no tshwanetse ha yema a yeme ka di crashes but ka mora re ntate moruta morapele a ikemisa a itsamaisa a ba hantle a re ona na le bothata ba asthma but after prayer o robala hantle o hantle hona jwale ntwe makatsang gore ke moruti ona le kereke branch a itshwereng but ona le moruti a sebetsang ka tlasa hae and then ha tshwara ke di situations tsena tsa hore a operate 4 times and then abasa sa khonolo tsamaya dintho tsa hae di lobokana le bana ba hae ba lobokana maphelong a bona this person ke motho ya bitsitsweng ke ntate modimo ya servant ntate modimo under a senior pastor but situation e laba jwalo while intse e le moruti up until aba le lihlo kapa le bohlale kapa modimo a mothusa hore a gone ho bona moruti November ntle le dikete ntle le everything etsahalang but a bone ntle le content yes ntate moruti a bone ntate moruti a gone ho bona se ntate modimo a motshwarisitseng sona because ha ne re le mole Saturday ntate moruti o mothusitse ka ntho e modimo a mo fileng yona bothata ba mme ba dilemo buthusa hetsa and o kentswe ditshepe and wa se gore o kentswe ditshepe hona le di complications ho di operation tsena because bana ba re lengwelela hae le twisting tshepe bana ba re tshepe twisting ka yes ka hare now it's a chiefty ha isa dutse mane lengwelela le kobile and ba mo operate le twice hona mo then that means o no tlo tshwanela ho be le operation e tlo etsahalang right there but ntate moruti ba se ba entse di operation se ba mo kentse ditshepe 100 moruti November a fihla because that thing in a spiritual in a sa hloki ditshepe in no hloka tlolo yo moruti November anang le yona o ilukisitse ditshepe ntse di le teng now re le bua ntate modimo ka ntwe bona yona wa mistress bile ke principal le yana hona mo e bua ka batho ba Mafikeng ba ne ke le bona ka Saturday mme no a ntate moruti ke thibile base ya ba kyawa our principal ya ka fihla kana go tsone principal ya hae ile a fihla ma because nearly mistress that time Aisha aya le na sekolong a re before letsatsi
motsheare fela lengwele la ke se le ruile are from that time o fihlela ona jwala ntate moruti ke dula kewa a re nka wa fela ke eme ka pela batho lengwele la ka le shifta fela ba wela fatshe botsa mpomotse le ena itse ke morapela ba le ba bua ba re ibile ena re tswa mo patala ka go mo Botswana ba re ba mo ke okay ba mo kentse something ka rampa ya yes wa bona ha qetile yena ibile se le principal ba re mo robile lo tene re entse o aska ba nyalo for the rest ya bophelo ba aska ba nyalo ongutlo re mo kentse something campaign yena moshimane yena wa moruti ene ba re every time ha kopana le motho wa ntate and these people ke batho ba phulisitswe ha kopana le motho wa ntate a robala le motho wa ntate o tswa ho yena because of ntwe ba mo kentseng ka yona ka rampa it affect a private part ya hae na ha ona motho a dulang ke principal o moholo but ha thole lenyalo ha ona motho a dulang but that thing is spiritual yentswe bophelong ba hae ka go ba tlo mo patala Botswana ka go now ke be ke batla go tlela ho yena wa ke moshimane no wa ke ha ke morapela mana wa moruti a ke morapela ba le ke ba re ba mo kentse ba mo loile e sa le ngwana ka ntho ka leleiri e bitswang na nepi ba mo loile ka nepi ba sebeditse nepi ba mo kenya ntho ka private ngore a ska ba le ditakatso tsa basadi a robale le bana wes ke ba re entse re a motse ebile this boy o rata o ba le family yena e sala ba tla o nyala a ba tla ba le mosadi le le lapa la mara ne re swetsa mme wa ne re lomeletsa mme wa okay e bohloko ke me e mong yana le di business le mora wa hae yana le di business mora wa hae o na nyetse ba entse bonnete ba hore ba mo kenyetsa stena and then lenyalo le a fela di business tsa neng a di rana ba entse hore be le stena di business tseno di fela ba ne ba tlile ba se ba sena nix ba sena nix le ana rana di business e kgolo ona njetse a re ntate moruti ne ke rana di business e mpha bo 2 million ngwana ha nna gana dikoloi tse kotsi a re na ke rana di business abo di 2 million tse mpha di 2 million mara ba tlile ba se ba sena nix next le yana a kula ebile ke motho a close o lo wa ke auswa ebile ke ne ke qadile pele ka ora ka morapela bathong ka ofela wa tseba tebo e ka re ke bua hampe and example ke tlo ipheta e ka re ke bua hampe ha ke re ba ruti re feitse ntate modimo and ka mo madimabe re feitse le setšhaba sa ntate modimo because hona le temana e reng sa re ke bukeng ya Amos if I'm not mistaken mo babele reng modimo a etse le thontle le hore a senole morero wa hae through ba profeta le baruti le bahlanka ba hae so ha re le tsena modimo o re trustetse o maphelo a batho a re le tsena modimo o re trustetse maphelo a batho but the only role e rona re le baruti re entseng wa tseba re entseng re mathetse ho ba bo Arone Aaron mosebetsi wa ene le o bua ntate modimo o Moses ke Roma Egypt mara o fihla mana ke batla on represent bile chapter 7 ya Exodus ire ntate modimo re ke tla o yetsa jwala ka modimo ke tla o yetsa o be modimo o Faro ha qetile ntate modimo o ne ya Moses matla why ntate modimo na ya Moses matlo Exodus chapter 4 ntate modimo na tseba hore ha se yena ya tlo banka arabana ba Israel ya tlo ba thusa ke Moses ya tshwanela go thusa bana ba Israel e seng yena e le ntate modimo le hona jwale that principle is so change ke ne ke ruta batho something ke re morena Jesu o re ba rutwa ba nna ke a tsamaya ntukulle ke a ho ntate ba tla qetile morena Jesu a tlo tsamaya o siela ba rutwa batla o ba fa matla a o lokolla lo fodisa batho lo yetsa and because morena Jesu na sa ntse ba hore that thing ya o lokollwa ha batho ha isa hlole le responsibility ya hae le ona jola se responsibility ya morena Jesu ntate mo mamedi ga rata if batho ba ka understand until if batho ba ka ba itse ona jwale nna ke ntse ke jwetsa kereke ka kere guys tlo hambu kereke le sonta ne ke ruta ntho mo mamedi kere maphute wa ka ha ba tloe bokerekeng they need to learn to consult ba tshwanela hore ba ithute hore ba tle kerekeng re celebrate na nyane ha ba qetile ba dule fatshe ba kopana le nna as a prophet ke tlo bontsha something how bala buka ya Samuel wa pele moamedi wa karatang
chapter 1 verse number 12 ke kopa re bale Samuel wa pele chapter 1 verse number 12 o tlo bone mo mamedi problem ya ba Kriste le problem ya dikereke e mon especially problem ya batho ba yang dikereke but I don't want to blame them because ke runa ba ruti ba re ba entseng jwana ke kopa mpa le verse 4 I mean verse 12 ha se ankile nako e telele ha anna a se ankile nako e telele antse a rapela morena Eli anna a tadima molomo wa hae Anna o ne a rapela ka pelo a ntse a bebenya molomo fela empa lentswe la hae le sa utlwahale ka baka leo Eli a hopola hore mosadi eo o tahilwe yaba Eli o re ho yena o tla tawa ho fihlella neneng a ko hlaphoelwe botaweng bona ba hao Anna a araba a re tjhe mongaka nna ke mosadi ya tshwenyeile moyeng e khotlela ho yona pe verse 12 verse 12 ha a se ankile nako e telele ha se ankile nako e telele a ntse a rapela morena Eli Anna a tadima molomo wa hae Anna o ne a rapela ka pele mo mamedi ke batla understand mona ho etsaetseng Anna o na ya tempeleng a fihla a lo rapela yes amen a lo rapela ke hlola ke re mo mamedi le lona ke kopa le mamele batho ba Motheo FM wa bona one of the thing re shapa le baruti ha ba tsebe hore it is their responsibility kapa duty ya bona hore ba bapale role e neng e tshwantse ba bapalwa ke ntate Modimo setjhabeng sa ntate Modimo ke kopa o phete it is our responsibility re baruti to play the role ya ntate Modimo ene setjhabeng ene e tshwantse ba bapalwa ke ntate Modimo because number 1 ntate Modimo ha ona mohlang a tlotlang come on ha ona mohlang ntate Modimo a tlo theola lefatsheng a tlo thusa ha ona mohlang ntate Modimo a tlo theoang a o tlolele tswa fodise motho ha ona mohlang ntate Modimo a tlo lokolla motho but everything Modimo tlo yetsa through motho e mong Modimo tlo sebedisa motho yetsa ntho e jwang and ka bo madima be a se bohle ba ntate Modimo ba khethile ho yetsa dintho tse jwang number 1 mo mamedi ha se batho bohle ba ntate Modimo ba neditseng pholo ke ba o ipeta ha se ba ruti bohle ba neleditsweng pholo ba Modimo ba fileng tsela ya ho fodisa number 2 ha se ba ruti bohle ba ntate Modimo ba neile matla o lokolla batho di tlamong ba boloying ha se ba ruti bohle mamedi ba newe matla a o hlonolofatsa batho ba futsanele ha se ba ruti bohle mo mamedi wa karatang ka bo madimabe ha se batho bohle you know sometimes ha re tla radio mo re tlo bua ka dintho tseo ntate Modimo a di etsa le ona re tswale re tota ho fana ka bopaki le ntse le hopola morutana a tlile mo ana tshwere ke stroke ya mo ka la braro a tsamaya le mosadi wa moruti a tlile o na tshwere ke stroke ntle ba ntse re bua ka bona ba mafikeng there's a pastor na tlile ba botshabela a tshwere ke stroke a neng a sebetsa a ba ruta motho mosebetsi itsa tota ruta mosebetsi motho eno a rutwe mosebetsi ke moruti a ba sebedisetsa a tshwarisa moruti stroke moruti ke a tshwara ke stroke ke a tshwara ya ba mosebetsi fele molekane wa ntate moruti ha sebetsa ha fumane mosebetsi a thole mosebetsi bana ba rapellwa ke nna ba lokollwa ke nna mo mamedi wa karata ke ba rapela moruti a pitika fatshe le hopola moruti a nana kile atla o na kena radio mona ha ba lentse le mohopolo o na kena radio mona e a kena ka hoseng ha ntse re le ka tropong ka mane o na kena hoseng le molibetse ene ke le ba Modimo re mpebe le molibetse o na kena hoseng every day and then pele re kena o na kena pele dina rona be re tlo kena ka morao a tlile mosadi wa ile la boraro mosadi wa ye a le mosesane a otile moruti wa teng a le mokimanyana tsena be ke ba deliver moruti wa teng ke yona neng a tshela dintho ka ra di jarta ha ona le di tshotshwane di peba batho bana ba I prayed for that a pitika a rola fatshe ba bua ba loile mosadi wa ba yentseng ba ke rapela ile batho ba kereke ba na le dikereke a ke tsebe ke rapeletse ba ruti ba ba kae and I don't want to blame them because when re tla tabeng ya give into ya tlolo ya deliverance ya healing how bala buka ya ba Roma not ba Roma man ba kurent e bua ka dineo hore ba bang ba fuwe ba bang ba fuwe moya wa fodisa ka ba matla fodisa ba bang ba fuwe ba ba boledi ba lentswe
refuwe the gift is different. Now momamedi wa ka ratang bo madimabe ke haiba o le ngwana modimo ya kenang kereke moruti ya sa fuang gift ya fodisa kapa ya o lokolla. And momamedi, because remember re le baruti a re tshwana Bible hona mo bukeng ye ke banka ona ba ya ba kurent e bua ka di gift tse fapaneng gore ba bang ba fuele ba buledi ba lentswe ba bang ba fuwe boemfagedi ba bang ba fuwe eng ba bang ba fuwe gore ba fodisa baruti ba tshwana le di specialist re tshwana le di doctor di doctor hona le ntho e le specializing ka yona. Now the biggest problem momamedi e shapileng batho e etsang gore letsatsi la ka shokolena ebe batho le a sotlea. The problem is when bophelo ba hao bo hloka deliverance o hloka ho lokolla ditlamong tse o tlammeng, because ba bang ba lona mamedi as we speak le a tseba re maphelo a lona tlangwe le tlangwe le loile ene momamedi impa fela le mpa le manganga because le kgona ho bona hona le batho ba kgona ho bona mara dintho di eme bophelo ba bo eme hona le batho ba kgona ho bona mara bana ba ka there is something isn't right hona le batho ba kgona ho bona lenyalo lena man laka monna ka hona le ntho e tshintshileng ka yena re a di bona dintho tsena. But the problem is we are so much ignorant. Number two, re sapua ke ditlwaelo o tlwaele ho tsamaya kereke o tlwaele kereke ya hao le ha ise sa o sebeletse re na le batho momamedi ba dutseng ka ra kereke tse sa hloleng di ba sebeletse everything e fall apart o ntse o tsamaya kereke batho ba kula ba tsamaya dikereke batho ba lose so much ba tsamaya dikereke ke le ka utlwa bohloko momamedi wa ka ratang hona le morutana tlile hape Sondag kereke yana na tle one wa ngwana bona nang a tshwere ke cancer momamedi a o siane ngwana bona o tsile cancer le tswele lena ha e tswile ntho e ka reng ball momamedi o siana wa moruti una tlile a sile ngwana bona a sa tla ngwana bona a tletse ngwana bona be ke rapella o siana ha ke mo rapella o siana ke moruti ongutla le monna ha ke moruti a o siana ha dula pela ka momamedi. The first thing I yentseng ke hola a re ntate moruti a re kitlile a re ka thata a re kitlile ka thata o ila balla momamedi a I came it was not easy or ke tle wena o ila balla yes tate moruti momamedi that woman cried aliswa ke hore ntate moruti it was not an easy thing hore ke be ke fihle wena but here I am ke fihle a re ke tlise ke tletse ngwanaka o ngwana rona o na le cancer le tswele momamedi itse ke mo rapella ho bua baloi ka o siana hore ngwana bona first born ya bo o siana ba mo hlabisitse trata o ila hlabua ke trata ka tlasa loto a bola loto a ba bola loto a ba hlokana ha ke mo rapela ho bua baloi ha njwetsa o siana ka ngwana bona ke jwetswa ke baloi ba ka o yena hore first born ya bona yena re mmula ka cancer ba tla ka cancer because first born ya bona se re ile ka mo hlabisa ka trata o hlabue ke trata ka tlasa loto ya ba bola loto a bola maoto a hlokana and ha ke mo rapela ho tin baloi ba bua ka o yena ba re ntho di yentswe ke ntho ya hae ke moaisane wa hae now re batla bolai yena wa cancer ba re le yena wa moruti re fasitse le kereke ya bona hore ba se ba tswela because these people ba ke batho ba ruteileng ba tswela re ba fasitse. I want to emphasize this thing momamedi wa ka ratang momamedi le tlo ba miserable o fihlela hape ke ipeta o fihlela le khutletse back badimong ba lona o fihletse le khutletse hape dingakeng e le ntho eo batho ba ngata ba se ba yentse lot of people ba ne ba tlweletse dingaka ba tlweletse badimo momamedi ba tla ho morena Jesu ba tla ho ntate modimo today they are back bongake ba khutletse disangomeng ba khutletse dingake ba khutletse badimong ene momamedi wa ka ratang ba bang ba lona le a tsiba re dintho tsena di a le sebeletse ene le a tsiba di keketsa le sebeletsa mpa le khutletse ka baka la desperation bona mosadi ene ke mo rapella ene re bua le yena a ne ngana le kilana ka tlase momamedi di sumano nana le ntho e ka reng kilana ka tlase a kula a ba tsamaya ntong Moria a lo dula Moria 3 months a twasitse 4 times o twasitse 4 times momamedi a ba lo tshelwa ka esete hloho ana momamedi mosadi yona ntho ngutlisang bohloko kwa botshabelo mo a tloa momamedi a ya Pretoria lo twasa ba mo tshela ka esete momamedi ba mmone le keneng page nya ka letla mona momamedi ya Pastor November and Victoria Faith Ministry le lo mo sheba mosadi
mamedi mosadi yona o thwase 4 times a tloa ntho kila na haifele aya moria a fika dula moria 3 months a kula a sa le moria a kholeha ibile mo mamedi wa ka ratang a nkua ga ba hantshwa molao kereke ya moria hote ha iswe spitlele a fika spitlele ha sewa kilana ha qetwa hantshwa operation hantshwa popelo mo mamedi o gotlile a ntsa le jolo ibile jole kilana yani ya ba ikene ka hare e se le ka hare ona le teng ka labraro baking fitile ke mo rapeletse for the first time wa manifesta balloing gono ha ya moyentseng jalo ngobela ya haye ya Pretoria moyentseng jalo le bo mamamang ke bo mamba moyentse ke bona ba moyentseng jalo ana ba re ba yentse hore a ska ba nyalo ba mo kenya smele ka private wena mo mamedi wa karata ke ne ke mo rapela le ka sonta ke mo rapelletsa hape mamedi ka baka bombela metsuru a lo futa ilo tswa dintho tseng and that mo go di utlwisa bohloko because le o se o re buang ka ene hore o natletse ngwana bona wa cancer a re honna ha ona mo ba sa mathanteng ba ile dikerekeng ba ile dingakeng ka o fetisisa yena o se o matswela hae a sa abodile no e leng cancer o ile ba ilo thwasa yes but dintho tseo kaofela hada ba thusa up until atla ho wena ka Sunday and then aba delivered now le yena la hatla hana go bophelong ba hae go na le bothata now o tlwile ka nako ya deliverance hore le yena ho fasitswe kereke ya hae ho fasitswe promotion ho fasitswe le ditšhelete ha se le ke batho manganga hle o mamedi le manganga hle le manganga ene se kitse mathamo mamedi ene ba le qete because ntwe ke ratang gore solanga ntse le bantha everything in the fair amen ya lose bona mosadi yona tsong motho sa 4 times o ntshile mona amen o ntshile mona ya Pretoria a tsama Pretoria ya moria o gotla ntse ke le hona mona mamedi wa ka rata mathang ke santse ke pheta mo mamedi mathang oksala yokure solanga ntse le matha everything in tseba west mo mamedi wa ka ratang ntate modimo hona le batho bao aba feeling matla ke kopa o le jwetsa sephiri mo mamedi and I'm not going to hesitate on ke tshabe o ibua modimo na le batho ba tlotsitse ene rona mo moruti November ba bang bao bua bileng le hlohonolo ba o fuwa matla mamedi wa ka ratang o etsa dintho tsena ha re bua ka dintho tsena mamedi wa ka ratang re share dintho tso ntate modimo di entse bona ane ke le Joburg bona ane ke le Joburg ke rapela motho wa neng a le parlamenteng as ile member ya parliament a mo putswa tsa mo mamela bopaki ba motho yone ka morao ke mo rapela mo mamedi ba bolaile mosadi wa hae itsa ke mo rapela ba loi ka ba bua o yana ba re mo hluthile everything re mo tshelletse poison mosadi wa re molaile ka poison ha qetile yena re mo tshelletse jwale hore a lose everything a member ya parliament who was driving cars, different cars, mo mamedi o tla le moputswa ka sehlo e bina patelletso tšhelete ke OCMO ke rapelletse batho mo mamedi mosadi mo ya neng a robeile spinal a neng a hlaba injection ya 56,000 rand a hlaba habedi ka selemo mo mamedi a patala 112,000 mo mamedi a ka ratang o tlile ga wa nka le 5 minutes mo mamedi ke mo rapelletse mme le tswala left le sa sebetse o ile bua mona mo mamedi a ka ratang a paka ke rapelletse mosadi yona na hlafanda bile a tshwere ke AIDS a le HIV positive ba mo kentse AIDS mo mamedi ke mo rapelletse modimo molokolla ke batla gore ntho e ke rata mo mamedi if ne le tseba now problem e kena ya batho ba batlang go acta jwala ka Anna una acta because Anna na believe or yena prayer ya hae it will change the situation is high. Anna na sa tsebo mo mamedi ka ratang then if Anna aka itapela then nthor modimo a yetsa go ba le ba profita it was useless ke go ba yetsa can I repeat that if Anna ka itapela then nthor modimo a re kgetha a re bitse then o bolela gore ntho modimo a yentseng tla ba ina kelelo ya gore ibe ntate modimo re khethile jwale ka ba profita mo mamedi a ratang shebang bophelo bo operator jwang number 1 po motseng modimo yentse gore o be le matitšhere so that batho ba batlang bohlale ba lo bunka matitšhere mo
Mama la ka ba o hlaile le bohlale but you are forced to lo kopana le ma teacher but ba bitse ditshento but ba fueng tshene ya botitse modimo yentse re be le di doctor medical doctor so that batho ba kulang ba gona ho ya di medical doctor batho se ba yentse ke ntate modimo le runa spiritual modimo yentse re be le di doctor fa spiritual ileng runa bo Dr. November mo mamedi runa re gona o kena mona spiritual mona mo le kudiswang spiritual mona mo le gona go faswa spiritual mo mamedi ka rata ene le kena le bana le ma ke mo re kena mpomotse ene re kena re se ordinary fela re na le matla mo mamedi ka rata go fihlalla le di tsebile dintho tse I want to repeat again mo mamedi today le gotletse back bungake dingake ba bang ba lona le a thwasa le mathwasa ana ha lona ha le etsetse next seteng le ntse le tswela pele o loser maphelo a lona a loboka le ntse le matha mo mamedi le tletse ena ka bo madimabe there is nothing yet changing wena mo mamedi wa karata go fihlella mo mamedi ene tlonke le jotse ntwe le shapankeng mo mamedi wa karata the problem ya lona batho ba mametseng ntwe shapang batho bana hana hore ntate modimo ha bitsa motho a mo kgetha bana hana hore ntate modimo o kopa permission o botsa batho gore nka sebedisa ma batla di vote bana hana ntate modimo o tla batla gore e tla le botsa re le nana nka sebedisa ma a ke le njwetse gore ke mamotho a tshwaneleang ke gore nka mo sebedisa ga ba tsebe ntate modimo ke ena e choosetsang wa ikgethela gore batla o tlotsa bang o batla o sebedisa ma wena mo mamedi now here is the biggest problem e re shapa mo mamedi now ntho e re shapang ke gore just because modimo ha re jwetsa re kgethile November now number 2 re na le mofuta wa batho ba re batlang go ba mamela re na le batho ba re batlang go ba utlwa re na le batho ba re batlang go re na le honka dintho bo that is why today una le batho ba tla go jwetsa re nka se mamele November hona le batho ba tla go jwetsa re nka se ikerekeng ya November hona le batho ba tla go jwetsa ra go ska jwetsa ka nonsense o November but let me tell you something the problem go the same November ya wena mmona ke se ntate modimo yana mogeti that is the problem bana ba kana ko ya Paulos a krene ntse le Saule a sorisa kereke mohla modimo a decide go nka Paulos o moetsa his disciples ha ka ya batho a fitla botsa batho lekutla jang ka Paulos modimo took a decision ya gore Paulos ke mogeta as my servant mo mabedi ka rata ene bothata ene le gore whether you like it or you don't like it or rata Paulos ka pa morata ka bomadimabi modimo yana na magete same Moses o na le background e mpe jwalo ka Paulos Moses o na blaile motho Egypt Moses o na le di file but the same person re bona ntate modimo re wena ka di file tsena tsa go ke go hloka o rulo leader batho mo mamedi ka ratang go fihlella le thutile go nka nthelukile ka rantho sa ibatle go fihlella we ithuta go nka ntho e batlang yo we hlokang ka rantho sa batleng because mo mamedi ka ratang tsa dintho tse re di hlokang di repue ka dintho tse re sa di hlokeng tse re sa di thabeleng ntho tse re di hlokang di repue mamedi ka ratang cover ke bitsa cover mo mamedi tse dintho tse re di hlokang di ka ra cover yo re sa hlokeng and ka bo madimabi if di step wa ke cover o tla lose monyetla wa o thola ntho ye o e hlokang ka ra cover e ro mo mamedi ka rata ke kopa le nkutlo o fihlella linkile gato mo mamedi ka rata ya hore this time ke le tlwelle we ho ne le counter dintho le tlwelle o balabala le eme ka maoto le tla tshebeletso mo mamedi ka rata ke batla go qetella tabeng Anna arapela ntate moruti ka bogutshwanyana because na kwa ka sentse fedile mamela Anna o qadile o ba le bana o modimo wa ka Israel Anna o qadile o ba le ngwana akre an elwitse o tata go fihlela o tata wa nene o fihlela nene Anna a ithapela Anna batla o change plan ya ntate modimo a batla o iketsa a batla o consultela modimo ka bea a batla o ipuela modimo a sa tsebore
o emise ga o ntse ntate Modimo and ana ona tla kerekeng ba tsa ba tlo bolella Eli bothata ba until Eli a iketsa di assumptions ana ana mosadi ona o tawo why mosadi ona Eli anana hana mosadi ona o tawo because mosadi ona ona le pride ya o bolella mo profita go hlokai rena le batho ba yang di kerekeng I was telling me ke ne ke bolella batho kerekeng yaka kere guys go tlo ba useless gore le tlo tla ka re kerekeng na be le ditse mona ke le rerela ha ke tsebe mathata lo ai mo mameli Jesu o bona Bartamia Bartamia o heletsa Jesu morada fita nkutlele bohloko Jesu wa ema wa mosheba o re mo bitseng Bartamia wa Jesu o mmotsa pese potso o batla go yetsetseng what can I do for you mamelo ka rata Jesu everybody ana nga kopana le nona mmotsa potso no batla go yetsetseng tlo go botso bane o botsa ntwana gore Jesu a botse motho o na re mpolelle ha re bue ha re etse one on one ha re etse one on one ha re communicate o batla go thuse ka so that go thuse ka ntho e relevant now batho ba dutse di kerekeng ba ya rerelwa ba rerelwa jobo jobo a ingwapa le le jwela jobo ka ba botse wena o dutse mane o roba ke thokolosi preaching ne ke ruta ka ntho nsonta ke re mo mamedi preaching ha una mohlange tlo lokolla motho ya fasitsweng preaching ha ina mohlange tlo fodisa motho ya kula that is why Jesus a fa barutwa ba matla o re bona ke le neya matla a o fodisa e se ga o rerela there's a difference between o rerela le o fodisa number 2 Bible be re bukeng ya Diketso chapter 5 verse 12 e re ka matso a bapostola ba yetswa mehlo le dimakatso o fodiswa batho ba le meedi tshila o fodiswa batho ba kulang ha fodiswa batho ba tlangwe e se ba rerela there's a difference mama preaching is sebetsana le di emotions when I preach for you as now ke preach mo mamedi ha ka ba robala le thokolosi ha ke tlolela ka thokolosi a tlo tsamaiswa ke preaching ha ba una le ba o loile o roba le financial problem ha ke preach at preaching ya ka it won't change your situation especially ha ka ba o lowe you need an intervention ya matla a modimo you need a deliverance ha ba wa kula o hloka o rapelwa ro fall o hloka hore o bewe le tso o lokula not to rerela now here is the problem di kerekeng batho ba yaya that is why today batho ba etsang ba yaya di kerekeng ba consulta dingaka why because kereke ha di batlo rana kereke as the consultation batho ba tlo consulta o moruti anna nasa batlo consulta who Eli batho na batla o itlala kereke mo mamedi batho ba yang di kerekeng tsa mo ba sheba ba jwa because ba nahana o ya kerekeng ba fitla ba rerelwe ka swa God was walking he was working God was working mo mamedi God yo ke lona bana ntse le tlangwe le ntse le ba putswa batho ba nga di position ka meriana batho ba ya dingakeng ba fitla ba nge di promotion le ntse le dutse le tsamaya dikereke ha le qetile bophelo bona ga bo change ho fihlella mo mamedi wa ka ratang le nkile gato le change le concept ya lo nna ka la bravo mo mamedi ke entse di one on one ke tlweletse etsa kereke ne ke na le tshebeletso la bravo ke stopile ka re ke batla batho ba tlotla ba dula fatseleng ke ba thuse mo mamedi wa ka ratang ke ba thuse now ya o qetela mamedi ke ga waneng le lona ke ena ya o qetela the problem about to ke hlompha baloi ke hlompha batho ba rolo yang ke a tsamaya tebo batho ba rolo yang ke ba rata ke ba rata baloi kaofela ba futsanile ana motho a sa tsema baloi ba futsanile ka go jwetsa baloi ba bohlale I respect them ka pelo ka kaofela e ka re nka bula kereke ya baloi Ibitse Loiza of the Holy Lois of the Holy Loi of Loisas Evangelist of of the tabernacle Loko remba Ichozola butwaka mpotso bane baloi when ba batla temo o itima dintho tse ngata ka yena tati sore ba bona ka re ba sotlile ba itima dintho a kanka 10,000 ana tshwantse o spendile ho yena mara ba spendang again to destroy your life
when only target abaloi, when but was about mamedi, they can spend a lot of money. Babe buy tea made into. That is why Babona Bafutane. That is why Balibana Basukele, Motukai Potter, why? But it is because Abahata Libona. In Tobai Batang, if we're now the target, they will invest to you. They will invest all their money to you. It's a move because Bonasi target about. But it we're now target about. So that is why they prefer to invest to destroy maphelo a batho. Akaba ignora le bana ba hae mme wa moloi aka tloela lo rekela bana ba dijo aka tloela le bana ba ho ba rekela diphahlo a banka tšhelete 10,000 lo ipatalang ke now ntwe ke ratang ke tlo bana ba loweng bana ba loweng bana le mathata o bo re mphe 1,000 rand ke tlo o thusa hape ba ke ba ratang ke dingaka ke ba rata mpi ka re ka ba ngaka ke bule branch ya bo Twasis ye le bitso Twasis of the Twas of ye le bitso of Twasis of the Twas of the a tswa ke ba ratela mbao when o fihla o re ke na le mathata ke na ntho tsa ka difasa ba re tsa mo batla gomo ha o qete ha ba kgatha le re tla enka kae ha ba kgatha le wa sebetsa ha ba kgatha le eng batho ba thwasitse ka ditšhelete tse ngata ke bana ba baputso ke bana ba sotlile mo mamelo ka rata ke ba rata ba ntenang ke ba Christ ba ke ba rata gape ke ba lebetse ke badimo ke ba rata mo mamedi bana ke ba ratela ntho one mo mamedi wa karata ke bone ka badimo ba hae te bona ke a tsamaya badimo ba hae ba di qetile di kgomo tsa ntate moloka le dinku tsa hae ba re sia ka mokhukhu badimo ba hae nna te bo nna ke tse badimo ba lona nna ba hae ne ke ba bona live ka mahlo ba jana ne ke ba bona ba fitla ba kena ba re gotsong le re gomo e hlabuang ke ife re ba ntate molo ba supisa yona ba e hlaba re ba shebile badimo ba hae mo mamedi wa karata ba e bue ke ba shebile tse ba ije bo mamedi ba je le sebite ba qetile ba sina di toothpick ba nke le hlokwana la mollo ba le gaule ba be ba ntshe na mekaneno ke ba bone badimo ba re khubaisa ba re ba bae re tla le bona dithototing dithoto ke le fala ba bohlale badimo ba hae ba botshabelo ba qetile di khomo tsa ntate moholo ha ba qetile ntate moholo a shwella ka ramkhukhu mamedi ke a tsamaya ke tenwa ke bana ba batla mo thusa le leng ba Christ ba stingy ba Christ they will never pay for maphelo a bona they will never pay to change maphelo a bona that is why today how re mphe 1,000 rand ke go thusa o bona 1,000 rand ka re ke 1 million wa ba bitsa re mphe 500 ke go thusa ba bona ka re 500 ke 5 million wa ba bitsa re mphe 300 ke le hlapise ke le ntshe diqito ba bona 300 ka re ke 5 million ke 3 million that is why today ba Christ ke bona ba sotlileng because they don't want to pay ba Christ ba batho patana ntate and that is why today ba Christ ba gona go sotleya because they don't want to pay for change maphelo a bona qetile mamedi wa ka ratang khubai nomoro tsa ka ke 078 yes 398 3446 nomoro tsa ka 078 398 3446 setting ke 079 083 3833 079 083 3833 setting mo mamedi ke 051 011 4977 051 011 4977 mo mamedi ka rata ho sane ke kopana le batho itlele hape ka 120 mo mamedi iseng 1,200,000 ka botho ke re 120 o ntlele le lotion ya hao ba batlang go hlapiswa mo mamedi tlo le 500 ya hao ke tlo le hlapisa ke ntshe diqitho ba nang le lefifi ba nang le tlele le 500 kapa 120 le lotion ya hao ho sane o kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o tlo kopana le ba batlang go dula le nna fatshe mamedi ke 1,000 rand
dula le nna fatshe ke 1000 rand mamedi nomoro tsa rona se ke di bitsitse tlo mo mamedi ka ratang o kalama taxi phase 3 phase 7 mo mamedi ka koloi driver ka re Grootfontein o fita Limo Mall o fite Mogriki bitwa you safe class nyana man o shebe ka lefting ka bona structure se seholo wena mo mamedi ka ratang structure se seholo ka mahlakoreng ke tente ka odimo ke masenke a brown wena mamedi ka ratang go kopana o sane ka 10 le ka sonta ke gona bona batho ka mora tshebeletso ba ba ka go kopana le nna di one on one tate modimo le bless ka o fela mo mamedi ka ratang bitsa le bitso la morena Jesu ka kankane mo mamedi wa karata e kankane modimo le bless re kopaneng God bless you Tebu Hi Mdogish ya no ya nna ke na le kereke tse tharo tse nka di qala ya no Loiza of the Loi of the Holy Jerusalem mamedi bo ngotse mona Loi Church Thank you Tebu Fanaka Sapu from a bra Sapu guys, thank you so much and stay blessed. Leluna Tuhang yo we kwetile Simon a we kwetile ntate we kwetile butwaka no buile net. Guys, thank you so much. I'm waiting for you guys. Phela ngodula oh papa, sapu jo my teacher, sapu grot man ga. O sapu my teacher. Ai, hadi khajenda. Guys, ha re kopaneng kerekeng tlo Bloemfontein, nomoro ntsena tsa 07 I need consultation. Thank you so much, Mamlete. Come for consultation also. Come for consultation. Guys, number of Taruna is 07908333833. 07908333833. Setting is 078398346. So nka le kopa dithapelo ka di phone ntwe ke rata wena Daisy batho ba le loya bona ba ile ngakeng ba kene dikoloing ba kena di taxing ba ya ngakeng hore ba o sebetsa ba fase dipampiri tsa hao wena o ituletse ha hao kapa officing o ngola message ngwaneso o dutse o batla thuso mara o ituletse ka mara batho ba o loile bona ba drive ile ba kalame di taxi ba tsamaya ba ya somewhere until le guys. Until le tutor batho ba le lawyer, they go all over. But driver the koloi tsa bona ba kena di taxi ba ye bo Swaziland ba ye Botswana ba late di tlhare until le tutor le tlo ema ka maoto le group batho ba bo Gauteng e group e Pretoria group e Northwest e group e I will come even if le 10 I will come get only 2. I did that ke twa bathong ba 10 Pretoria ntom Mafikeng. I come from Joburg for about 15. Can I kill Joburg last month for about 15. Leluna group. Thank you so much and stay blessed. I love you.